v lukah. Belgijo se je skrivalo, kako je to porinuti. O, Bog daj! Mora biti nojte zameriti, koji so tako veseli. To je još od Konode. Ste vidjeli kako su ih noši sprošili? Ljudi dragi, ja sam tako navijal, koji sam prebacil 3,5 i još probila još jutro. I me još sve veselje drži. Pokoj. Ja ne svaki dan svjecko. No, ste vidjeli vam i te Belgijance, kako se zločijo kuverjadni? Ve aufdebrujenja nekakti formi. Lukako zgleda, kako da se najel kolinskoga i ve kako kaj grlico. Golon te bog kultuno mora biti je dovoljen šmeca na desnem oku i ni videl, kako ga Belgijanci vtikavljajo. Poslušajte me, off-put bojo vatreni tako zdresirali Belgijanere, kako ovi naši policaji dresirajo njihove ovčare. In evo, vajter dale za finale. No, već sam ovi naši ursuliki lajnerici napisali jednu čitavu, naj pošle dole v Katran, da nas prebilježe za finale. Liebe Großmuterica Ursula von der Leinerica. Hier ist Stefan von Zagorje, Kroatija. Unsere Fußballerinnen spielen very good in Katran. No, Marokko war Remis, aber Kanada große Win, 4-1. Wir bereit spielen mit Belgianern, aber das ist kaputt Wien Kroatien und gehe am Achtelfinale. No, genau. Aber diese Citabe, du nicht klar, frage unsere Führer und deinen lieber Freund Andreas. Er und du, über Schnurre, bringen Schengen in Kroatien za neue Jahre. Darum bitte telefonieren in Katran und zeigen Kroatien vor Achtelfinale. Das ist alles. Große Küsse, lieber Ursula, Stefan. Doch. Zdaj vse, mi se vidi, da sem čitavu poril nutra v ormare, ko za plino. No, nema veze. Ljudi dragi, te plin je tako poskupel, da ovi plinari imajo računicu odpeljati čitavu prek Brukseles. Ne? No, da bo naša fonlajnerica videla čitavu, ona se bo tako uzbudila na Andreasa, kaj bo svršila tu celo pričo na 1-2. Mam bo vzela telefona in nazvala bo dolje v Katran. Hallo, bitte die Kroatija zeigen Nacht Achtelfinale. I kaput. Ja vam velim, najbite še međusobno povjerenje vladajućih i nema poslije straha. Još samo da vam rečem, ajmo vatreni, razropite te Belgijanere, tako kako ovaj naš Jurek razropi računa za struju, kad jo dolemo poštar na šanku v krčmi ostavi. I pravac u završnicu. Kaj drugo da vam rečem, no?
Ja vam moram iti dole još k dečkima u fan zonu na jednog redkoga su me zvali. I tako, vidimo se u finale. Aj Bog, živjeli. In Belgija se skrivamo.